Isra Miraj Nabi Jawat Malakan Jibril Mulani Masjidil Haram Allah pasang bora antara jalan kita berangkat Ubaitul Ma'adir Isra Mahar Allah pasang bora antara jalan kita berangkat Ubaitul Ma'adir Isra Mahar Allah Isra Miraj Nabi Jawat Malakan Jibril Mulani Masjidil Haram Allah pasang bora antara jalan dan kilat berangkat Ubaitul Ma'adir Isra Mahar Allah pasang bora antara jalan dan kilat berangkat Ubaitul Ma'adir Isra Nabi temang dalam Masjidil Aqsa sembahyang sajana Nabi Anbiya Allah sembahyang Nabi nekun kawatnya dalam syurga Jibril jatuh minuman Allah sembahyang Nabi nekun kawatnya dalam syurga Jibril jatuh minuman Allah Isra Miraj Nabi Jawat Malakan Jibril Mulani Masjidil Haram Allah pasang bora antara jalan kilat berangkat Ubaitul Ma'adir Isra Mahar Allah pasang bora antara jalan kilat berangkat Allah sabon mentok di arah sabon dua sabon mentok imadun minuman gala Allah Isra Miraj Nabi Jawat Malakan Jibril Mulani Masjidil Haram Allah pasang bora antara jalan kilat berangkat Ubaitul Ma'adir Isra Mahar Allah pasang bora antara jalan kilat berangkat Ubaitul Ma'adir Isra Mahar Allah sabon mentok ila banahana obayonya Nabi minum rijang puja Allah Allah masanya Nabi Mi'raj doa sajan Jibril sampai tujuh sampai jalan Allah masanya Nabi Mi'raj doa sajan Pangeran tujuh sampai jalan Allah Isra Mi'raj Nabi berjalan
ملا جبرائيل منادي مسجد الحرام الله نبسل بورا فانتهنا جانا بنكيلا ومن المقدس سلام الله نبسل بورا فانتهنا جانا بنكيلا وبيت المقدس رأمها الله Nabi yang pun mengenal Nabi Adam Nabi doa Nabi Isa anak Maryam Allah Nabi kelaya bertemu Yusuf sama Nabi Nabi kepun Idris Hude bersama Jina Allah Nabi kelaya bertemu Yusuf sama Nabi kepun Idris Hude bersama Jina Allah Isra Mi'raj Nabi Najawat Malam Jibril mulai Masjidil Haram Allah pasang borak entah dejana banakira berangkat umul waqti Isra Mi'raj Allah pasang borak entah dejana banakira berangkat umul waqti Isra Mi'raj Allah Nabi limang Nabi Harun merumpayanya Nabi keenam Nabi Musa anak Imran Allah Nabi tujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim yang pemakam yang tanah aman lagi kerim Allah Nabi tujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim yang pemakam yang tanah aman lagi kerim Allah Isra Mi'raj Nabi Najawat Malam Jibril munadi Masjidil Haram Allah Nabasabura Allah Fatahana Jahana Banakina Berangkat Umatul Isra Allah Nabasabura Allah Fatahana Jahana Banakina Berangkat Umatul Isra